گوران و یکتی بشاندک هفبش سردان کمال اسلامی کرن. پاش ویه که کده یکم جوینا سرکردویتیا هفبش دا لیجنه که سیاسی بو سردان آلیان پیک آنین. او لیجنه پاش روژه که جپک اینانه سردان خود دست بکریه و یکم سردان جی بولای کمال اسلامی بو. اندامه که مکتب سیاسی یکتی گوت سردان وان یه درجی هبن حتی بولای پارتی جی. لای برانی پارتی جچین. هر بهاوشی. بهاوشی چی؟ اگر آمادن اون پیشوازی کنند که اما دعوا کیم پیکو چون که آمان جوان یخصنوی ریزکانی حزب کردستان کن. کمال اسلامی که هر زو پشتوانی جل لحظاتنا گوران یکتی کر جارا گدن پاش جوینه پشتوانی جل سرکتنا وی لحظاتنه کر. هرچنده لخالک لحظاتنا گوران یکتی آماجه به وی هاتیه کرن که او لحظاتن بو تبلیبونا همو آلیان وکریه لی پیویدار کمال راگهاند حتی نه با آوایک فرمی داخاز جوان نهاتیه کرن بشنه نوا لحظاتنه. او بەشەی کە پێوەستە بە بەدیهێنانی خواستی گشتی ئێمە و کۆمەڵی ئیسلامی پشتیوانی لەوە کەین وە تا ئێستا من بە فەرمی نەمویستوتەوە بانکشتی لایەنەکان کرابێ بۆی داخڵی ڕێکەوتنامەکە بن و هەموو لایەنەکانیش بە بڕوای ئێمە هەموو هێز و لایەنە سیاسیەکان ئەبێ هەنگاو بەرەو ئەوە بنین کە ڕێکەوتنامەی سیاسی لە نێوان هێز و لایەنەکان هەمووی هەبێ. هرچنده لیجنه سیاسی گوران یکتی بریار دانه سردان همو آلیان بکن لی بریانها پارتی گوته بو پیشوازی جشان دا هوبشا گوران یکتی ناکه و آماده جدا جدا دگل وان بجوه. سردانی لایەنەکان کەی دەست پێکەن لایەنەکانی تر یەکگرتووی پارتی بەردەوامە بین. ئەگەر پارتی ئامادە نەبێت پێشوازی کە بەدیلی ترتان چییە؟ پێشوازی لەم لیژنە هاوبەشە بیری لێکەینەوە بەدیلمان چی بێت. لیجنه سیاسی هوبش نابینا گوران و یکتی یک جوان شش لیجنه یانه که ده جوینا سرکردویتیا وان حزبان هاتا پیک اینان و جشش اندامان پیک تید.